Cecilia Marfo adapa ebeto abonten bosumi atwam na ye say niangosra wone so no ye da obefa otamu wo befa ohaw ni amane ni te se nsem a ye beka fa maame hu a ono ankasa Nicole ye maame we ono so tun dan na asamwa ono so bekeka fa no ho te se ye se o tre nini na mane ye den edos ntimame efa ne yemu ananse social media na ata don kokra so se wadi ne ba yi sika 13 sika eye nsrem bebra ma me swin ba me be swin tons crying na atumi se esu no eye dru nyame animu anesa na we na Obofour kwakubofo ya papa entwi ba ko pemi na mikunu an ono eto nsafre Marfo eba na so ye si wo mbe minister wo meto ndum endinja nkrofo mami minister na Obofour je mic tunefo se Ghana ha de nia obeye bia ye beka ho asem Ghana ha nia ono kwakubofo kwa nia aka fa no onimpo se siase ya ka wie dia ema Mr. Marfo ehye ne bo se efri neko enam Obofour anu musam ene ne nkran hye sama odi achichi ne renti esu edi su social media so crying tongues no efri neko no Mr. Marfo onsu bie mu da wa hye ne ho nkran enam nia Obofour eka kire ne nti ye ko Obofour ahye ya ba sia ache tabora ensensem wo ewiem Blanty about to my friend and Estopoku. I said, Omra. Over Pia, Mija, Mike, Cassia, the man. And we are Macassa Ghana. Croway. So we can't send back copper for one. Any pump a moon. Not Yajiat. A baby baba. A best. Man. Hallelujah. Amen. Amen. Mama sisi mama kana kuro nchiro. Me jira puppet so ade maka bia ya de asi. Yes. Ono kura na maka no ntime ya mehwe. Yes. Obesi nne. Yes. Enyuma hye me den o wiase. Aya efunumu ba. Thank you. Na onyame waya niama tu. Yes. Ene woni pa life um. Anti si bejina me nchana me ka ba ko nchira asi mu fa ne ba. Ba na chew. Kameti akacha wo dem ba me ka kire wo ni pam. Onyame wo do fire wo. No be shewo ni monyam. No ma odin. Na wasan wo so wa hwe. Ndi mframa na anu aboy a na amangu agu nhirane no. Ebie mu san boy ne musamra na afa ma na so aba. Onyankopon wu ani ma seda. So for Obofour Alberto me adom goy. Asem bia ni wa yanka bia mfa me ho Ghana. Enim so ma kan wi mpo a. But Israel nyame se ono na afra wa Jesus. O kokoma sina dru nkoko a o tra bypass ona ma ne to ade na ya hwebe po bi no. O ye na na o san ma san ye bam. Na nipa bia wote awurade achi ache fratwa mountains ne akonkyere besi na ye hunu han kakra no. Ate wosranka wote. The mass of destruction. Nipa anu betimi asai enhyiamu ne dwumadie beto onyame wosra ne bo ode asika nto ne de. God. Hallelujah. Amen. And now ujina me nchama ne achi. Na mire bi kwa wonyem na metie wonwom. And I'm share urade boss. Inu unshi ada o. Acho David daddy. Nti daddy bra. Ina moment. Na
onyame honhom a wo mu no ma ne nkoso angom na me hwe interview bi anka ho asema na me pretender na awose agume yame adwuma afi no de wo start Amen. Hallelujah. Amen. Last one. Emra me kwa onye bi me na me tie onyum na nya sikasem be na makọ entwa to so aho hia bi mu am ka che wade se ye ko hia no man kunim de ya media ko me nim se me economy kura no kura so ya coach nipa mo mu twa to am ka che wade se ada anyuma me ko eno na me tie akodi asem o man kunim de ya media ada me hia obi a umpeo me ya de bi Jesus. Umpeo anti sisi umpeo I will do it. Commander, do the do. Rev Obofour. Uni msa me baba ha madru isa ko me tu ka me ya bedu na omo ka chem za ti sisi baba ha le ena me sa tan me huko fie respect na odi man ya me kura me ko kura wanti awaba no we ye sofo ena ye nwumtuni de woni nyame ho sa bebu ate aja we 200 million anya bibi anti aye bo sha me sha urade se onwum a matie di akodi nkonim ni nti me hia me bo mafode Amen. enti mafode a me bo sha urade animonyam aye 20,000 Ghana cedi. Amen. Daddy, when they meant to me kasa bebre. Many no titi me pa so far kosi bokrom. Mene no. Arena of love. Na midri ha no me say na say that dey no ho ofesa. Awon fedia. Asama make am say. We dey animonyam fo we dey Ghana for. Omi entwen kakra. Mi hu preacher mi hu ne menka. Ma hwe wo sa. Abraboimu Uganu kro Yanyuuni Onyamini udi Aguma muai Abraboimu Uganu kro Yanyuuni Onyamini udi Aguma muai God bless you so much. Enka haya 31st so haya besrame. Haya na maya no. God bless you. I love you so much. Chief, all the team, God bless you. Amen. Anyontophobia hantan se. Ebi kura nkote se me se o mra no. Ko twa me ameko. But the head of the music team, they invited us for Penny Cecilia to say, and she respond in the name of APC with respect. Hallelujah. Amen. Also for Cecilia Oboni in the arena of love. The whole Oba Tampa traveling tour for. Oba Tampa, so we travel everywhere. Everywhere you won't go, no. Call Oba Tampa, na. What could do baby who person who could be alcohol go school among Canada, Mexico, Australia, New Zealand, any crack Kenya, Mr. Frobert and Pana, only a moon names I was sure not macro.